tang tenon ke berta thepile ar jupon thusine mi jung ti wi adong ora tum thurpak pen to work ati son sipa Indeng Troxike Prahini Cancer Foundation de Catalan Pon Kardom pinini liberta thanbang sami merdan thangchupi tangte bertang ton penle arjupon isina Mijung taria dong ara tum karbiang non ton mas cancer pen tuar henu pik same kasonse pipe de pena jok Mijung taria dong ara tum rong pen tangkachi room crisis tuar kachi sonse pon Langdam sinang karbiang long ton mas cancer kening kan troxike Prahini an plengelu Pon semenon porn yan seme mijung taria dong ara tum kidam ke bang ke du kisung penon puan seme jok dunun ne pinlang KAC mati tim karbiang long ki Japon CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MAC tuma phong mai meeting ki bang hot seme labang so to work ke thik tikang long lo mijung tiria donga rat tum kuana kisung mapu labang so to work nang son se pipo puke mai meeting along ke nang chak tikang bom bol seme non por ni an seme labang so to work ke nang son se pipilang La so jong mijung tiria donga rat tum KAC atuma phanchu ton tesi ronga rat tum ong edet seme tangka chirung crisis to work son se ponu Lumba jong ke dipui ren pak an si tuwar mi chot bon seme ronga toka no ke doa tuwar an ke ake heno ake sung ke lakadam siun elu pusi hawara ratum chithan rinti lapen hala pu mi jung ti re donga na thulu than bang ke dam ji phanan ta arve leke janglo te kang lit kang thar langbung lang phi pen dam siun elu pusi lo than bang pen phirang ke tum ka humri dam hot nang chithan dun News Text Report Karbanglong TV9 News bangke nili tum ticara tum kedam ke bangi sungalang non pinila da kami klaim ta nang lagi lu thandang ma nili lo thanda kola so school ni nili taria dong LP school da taria dong LP school da bul to ke dak ni di school dela la puana bangke sob single sai de lang school hum troxi do kalau puna school kuan lo magdo langkayan serim langso along pharla LP school lapen ako Dengyateron LP school Kathebeyong LP school Kaniaterang LP school lapan school dolang puna hum trok lapen puna nilitu noni prangat hum ni dolang la so school an bangke jane tene nilitu wang un sita mela po mun itu an bangke la haftar we yang ta damun elu toara athe toara krong bele ka toara krong obede la ekrong we si dam nang dia putang ta single ti cha tung sai de kisung thek na sila puna te ke high school ta velo sub center ta velo ME school ta velo la po an ahavar ke the banda mi school sida ME school hum ta ve a prang bilo la ta pu abdungan chewan det lo non la we ching thore ME school po lo lumbayong we ching thore ME dak ha tawna rai chewan thu det a prang dak kan ya terang LP school sido non phir bangga ko dak chewan lo puna ke ME school hum ta velo high school lamba dai lo la nang lagi poteng pulo te la arve jang lo pulo te thandang te damun e peno lage arve ke jang la sab arve ke jang la damun elo la punan bange the motor cycle pen si bange chot angke dak kota rave mate nono ko bangke kota rave delang ta sarkar tum pinang ma thai ne kota nang kim pi sonte me pari kitame high school lo bangke private ha ka dim la polling center dim ana bangke ringwell pen la tarapam misina la hai bang anta do pa ke joi lo la pene pi pura ave ke mate hola karen ave pung de lang pang sebita te do ta ale vedelo abi dia rason si mandel nang bonai lap le kalau dak anta sitamnya anono bangke duta le bedel nang lipu la so hawar bangi sub center ta wi school la si la son kisu kiun e ho jasamet la punang ko la so lo kisu ai ho la puson ho lo pulute la ke nilinge masih polo de la no ma ko son rong so tum la bangi la dak nilinge masih polo dak himariti sorong pena bangke huti si homoy si la puga berana lamba delo la dak ni litum dak pen 15 kilometeran si do dak himariti sorong pena bangke 15 kilometeran si do dak taria dong pen la kane pi pura himariti sorong an bangke la so dak anta dam unwang we mantune ke thola ju je pen sini litum la so dak ke ponong hola so non hut bangke utu nang lum lo kang doi kang dai pen jene tene pon lo no lom pena bangke sida me hola so hut bangke utu ta we motorcycle ta we cycle puma cycle ba di kharan chot la silak pene pi porola ma tro ke pon bangke thoila jo ja e pen pe ju ja e pen bahire ya pelo sorlo ki sota
la pen ko pene ke su ta e cheng koi pen a keng lo ari lo tum sita me la pon cholo sub center do ave bu pela mijung e sai pen sub center ke hu to ara sibm tu ko lo mati ho alam digru 5 kilo dung sibm tu ko lo hemari kramsa rong si dak si sub center ke bi la puna si bi nang ya pot lo aka hello puna si min na jo center adim si sub center pung de center adim si binang ji ira me nono bang kela dak si nang di thurong Lijang Karbi Anglong ka perlo lakha troksi bitung constituency arlo dongkam mukam bai song pathua klamalong si ingdeng troksi ke prahini cancer foundation de talon pono ingdeng troksi ke prahini cancer foundation de katalon pono mai ka chpem phupon lake rup sing ti supensi mai chpem phupon lo lapen ali sar poman pen ka chitongdon Karbi Anglong tonomas cancer CEM Dr. Tony Ramronghang Papang Jangalu hi MP Horen Singh be lapen Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin lapen Lakhaing ko bothalangso MLA Rup Singh Piron habar ke hat MLA Dor Singh Ronghang lapen Dipu MLA Bida Singh Leng lapen Abarim MP Beren Singh ti lapen Abarim CEM Jokson be Abarim CEM Mojari Hanse Abarim Chairman Doniram Iso lapen Karbi Anglong tonomas concern EM MLA lapen KCS Amai Puchandro Singh ko lapen Inglong Pho KSA Lamding Road KSA atum Chitongdun pen Mayalong RDP dun labang so Mayalong Besevar same abang pibang pido anam han same pajul pono lapen CEM Mariteng pensi scheme nar cap social scheme ing pono labang so concert ke chengke ningkan kriser ke braser ke brahinian ningkan kalitang rusen son sing inti pensi chengtikang la sipini ari le thota ningkan troksika prahini yang leng am pleng si Karbi Anglong ni jang ara de tum ongdung pen mai long chitong dun si aliralon bidun pen mai mesen pen pachun pon news desk report Karbi Anglong TV9 news laso ang bomong si indeng traksikera hiniang dengan hinyan lasi lasong deng katalon lake nitum tamat haloje dipu rong supida talon ke chokche Karbi Anglong apto kan tame iltum council foundation de laso katalon ke iltum chehok teknang ji laso muntin muthi pas siksik west Karbi Anglong laso ningkani thom aprang ka talon ponno Muning abangan itu bukajan kalite nilip kalite kajironga kalite dak borjan damin itu katalon je panjil itu bori ponji laso talon hor abangan itu me katalon chota saing dengi dengde katalon lo niyo ke som kali kang pu saing dengi klem pon je panjil itu bori ji lapen laso ningkanang bong Kuti surisi ice cream Karbi Anglong kacing turamu kang pu ponjia pansenil tum cisik bom tekama mukhan ke non si klempon boilo la sila so ke klempon sayang deng ke tanglo pulong te nilitum ningkani siang bom parliament election bang wi aprang kuti surisi suse Karbi Anglong ice cream pen res Karbi Anglong si pangrupiat pen kang pu ponjia panitum cisik di Fu Flyover Pencenglok 100 bedded hospital Bukajan Pencenglok Hamren 200 bedded hospital Pencenglok dan Kiruni Sarili Pen Hawaipur Taswatuar Pencenglok lapen ke residential school Puti Thongkera isi Oladak Surputar Konsensi Pencenglok Lahai haya skim pangrum pet pen Law College Pencenglok Science Planetarium Pencenglok Auditorium Hall Pencenglok dongkam mukam la pen dak tara langso Karbi People Hall la gatowe pangrum pet pen iltum kuti suisi suse ice cream ken iltum tasoning kanang mong MP election mang dia prang iltum kampu ponjia panci sedang mong la pen ke pinia bang ken iltum Karbi Anglong Autonomous Council pen SOP dia tangkap pen song trok atum central government state government pen alang tum lamdon cetok lo state government central government pangrum pen alang tum lak thom pilo la pen nilitum alan nok be pie tum ban Karbi Anglong Autonomous Council pen dame suri pokep itum
pi ponlo pinilang man pajir tason si alang tum pajir dalang tum tam monsan wanlo Karbiang Long pen ke apen lamdon tutok asi tason jong si letum ning si pet pen tason Karbiang Autonomous Council Foundation de katalon ason jong si ning si pet pen letum talon pelong te ilitum ke ning si pet pen hang lo pelong te ilitum mong kaji putot kaji sorsa tot tason sosial media long kaji putor lason kaci boktan dong si avilo pavilo pulang telitum ning sipet penhang lo pulang telitum ta hemprek ta militum long bekti song ke doan Karbiang Long song ke doan lapen ke dan civil society ke doan intellectual ke doan ke thekere tum doan dong si political party ke doan dong si litum ning sipet pen hang pen je kecok ci an pen litum si dong si budi sore cepecoy pulang te ang sita me litum ke mang akam litum ajar din kui pen song la hempe tami long bekti ya opposite thoka Karbiang Long rajok moi aji din tu 72 আমার জিলা Karbiang Long Autonomous Councilor প্ৰতিষ্ঠা দিৱস গতিকে মই Karbiang Long ৰাইজৰ হৈ মই সকলো অসম আৰু ভাৰতৰ তেখেতসকলক মই আন্তৰিক অভিনন্দন দিছোঁ বা তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ যে আমাৰ Karbiang Long কাৰণে 1951ত আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিলৰ গঠন কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে মই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু বিশেষকৈ Karbiang Long West Karbiang Long আন্দোলন নকৰাকৈ আমি যে বনকল নকৰাকৈ আমি হাংগা ষ্ট্ৰাইক নকৰাকৈ আমি আলাপ আলোচনাৰ মাজতে যিটো ডিলিমিনেশ্যন হৈছে ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ পৰা সেই ডিলিমিনেশ্যনত আমাৰ West Karbiang Long কাৰণে এটা চিট বঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে মই ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যনৰ মই ধন্যবাদ দিছোঁ Karbiang Long ৰাইজৰ হৈ যে এটা চিটৰ জনজাতীয় চিট মানে ট্ৰাইবেল চিট তুমি নাঙে পিয়পনে তোমাৰ চৰল ele tuman cesong se pin pen kacingki kace than pen kacuningri pen ele tum dak MLA sita mi West Karbiang Long hini doikpo lake ele tum chief election commissioner la pen ke ele tum prime minister home minister chief minister family ninga klong pen Karbiang Long ni arar hoi pen ni juni alang tum phan Kardom domi thakmi pini bilatake lans kangton pono